gukora ibintu. Amen. Bwira mugenzi wawe ngo imirimo yose izabarwa. Numara wongera umubazo utese kurakora iyihe? Nuko zoroshe gutyo wacu. Bazoharura iki? Imirimo izabarwa iriya udahayikorera n'urugo. Tuhayikorera n'urugo ngo niko Imana yakubwiye. Wawe numvise amakuru. Niwe perezida w'abayumva. Ngo hari abantu Imana yabwiye ngo ntibakaza bakorera ingo. Atari abapadiri batararetse gushaka. Iyo si Imana yavuze ni imyuka y'iki kirere muherereyemo. Imana ntirabuza abantu gukora. Yesu yaravuze ngo datarakora. Bwana sifiwe. Aravuga ngo nanje ndakora. Ubuzutse butuma udakora. Ni umwuka wagufashe niba atagusengera vuba uziruka. Umuntu yobyara abana babiri mu myaka 3 bindahekana. Bakeneye amata ntanka cyaniye. Ariko abanyakenya bayadandaza. Akavuga ngo yahawe gutarama n'umusitari. Ntazokorera abo bana. Ariko sobukwe yarakabonye kabisa. Sobukwe afite umukwe kabisa. Umutereye umwana mu nzu wamuzariyeho abandi. Ngo niko Imana yavuze. Muzoza mubeshera Imana, muzabwe ngo Imana ni umunyamurenge mwebwe. Imirimo yose izabarwa. Raporo ya mbere tuzatanga si ya paruwase, ni y'imiryango. Ntibazombaza paruwase mbere y'umuryango wanje. Imana izokubaza icyatumye utigisha abana uba hafi y'ikigo aba bandi bazabiga ukarigita. Imana izokubaza. Ibintu byose bizoharurwa. Bibiri izigwa ngo n'umuririmbyi yarabivuze ngo kila mtu atauchukua muzigo wake mwenyewe. Urugo rwawe ntabazo rukwikorerera. Imana ntizobaza ngo se harya wari warashatse umunsi tugushingire yari irimo. Twagusabiye kuzara hungu nakobwa tutazi kuzotugambanira ngo uvuge ngo abana ntibazorya. Tukaza tuvugaga ngo uzobyara abahungu n'abakobwa ngo mara uravugaga ngo wewe ntuzokora. Musamehewe na Mungu. Amen. Wamara gukamuneze ngo umuhungu wanje ni umuyumbe. Umuhungu wawe ni umuyumbe. Mukazana wawe aba mu nzu wenyine. Utazuna mufasha abana. Urumufana umuhungu wawe. Gabanya amajambo. Gisha umwana gukora. Imirimo yose izobarwa ihereye imuhira. Iyo tugwijije abanebwe benshi bizatuma abantu batwibeshaho bakaja kudusuzugura. Ariko agasuzuguro kawe ndikazodufata. Dufite imbaraga z'umwuka zizatuma tukwigobotora ukagawa wenyine. Kuko hari nabandi bakora. Hari abakora. Tuzokora amakosa ngo ruhana magawe. Arasimba muzorebe ibidukikije, muzorebe kuri televiziyo. Murebe inyamaswa iyo zihigana. Hari agasimba kagira ijosi rirerire. Intare zigafata gute? Kakayibobotora gute? Yaruhiga henanguka kakagenda. Tuzoza kururuka. Amakosa yanyu abandikweho. Mugenda n'ibyapa byanyu. Ibintu byose bizobarwa. Amaherezo y'ibi ibintu byose bizobarwa. Bibiri yizivuga ngo ntibikwiriye kuko umuntu yoba umukozi w'Imana guhera ku muyobozi w'abavuga butumwa n'umupastori umuntu utita ku bantu bo mu rugo rwe. Ni mubi ngo hanyuma y'umupagani nta nshingana akwiriye. Bakecuru, umukecuru w'umunebwe w'umushanga. Apana kwitanguza ngo uratera haleluya batega amaboko ngo ariho kamera igufata. Banza ugabanya ubushangu nubwo udashoboye gupagasa uzawoza amasahani. Abantu nibagera iwanyu kumanywa banywera amazi mu havera asa neza kuko amaboko yawe nta mugaye. Ibintu byose bizobarwa. Amen. Mwebwe abakazana ndimukaza musuzugura ba mukecuru. Timwose rusi wacu iyo bamuzehe badashaka. Mwitonde mwebwe. Arubana buri bukuza bwabosha imisatsi kakama kavuga ngo sinzi uko mama wawe azamera. Mama wanje si wowe wamzaye agatuma ngushaka. Tiwaje kumanywa uvuye iwanyu. Gabanya urusaku. Gendana na mukecuru neza. Tasoni. Imirimo yose
Bibiliya ivuga ngo niba bishoboka mu rwanyu uruhande. Bwana asifiwe. Mugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro bose, n'abanyirabukwe n'abakazana n'abasebukwe, ngo mwageze kwibarabara hagati y'amazu maremare urubuko wataguza sobukwe mu izina ngo ntibagitsinda. Icyo si ikinyamurenge kandi nturi umusudane. Karenji nuzutsinda nta kibazo, nutsinda ntuzobika imeme. Ibintu byose bizoharurwa, ibintu byose mu maso y'Imana. Imirimo yose umuntu yakoranye urukundo yose izaharurwa. Imana izatikinga za vina za x kubakoze neza n'abakoze nabi. Imana irarindiriye. Arabazohabwa imituku. Uzuza gusenga uvunje amaturo ugere ku noti ya nyuma utange make ayawe araharuye. Wanze no kwiyandika kuri envelope batazamenya ukwezi watanze icacumi n'ukwezi waretse. Gabanya amajambo. Ijisho ry'Imana riraruta kamera, riraruta pasteri. Ibintu byawe byose bizoharurwa nta waguherekeje, habe n'abana b'impanga wabzaye ntimuzojana. Ibintu byose bizoharurwa. Nimube kabaruhuka mutekereze ko murakora iki, bazoharura iki. Bazoharura guhumaguza kenshi no kwishima ntahahaye hakurya ngo tumenye ko intoki zawe ziheruka muri salo. Hari abantu barimo kwamagira gutya akazaneneka umubu utamuriye nta kintu cabaye, ngo abantu bahindukire nk'abarindwi gabarangare ntiyagirure tibumve mpaye mbwiriza barebe uko ibikonjo zawe bimeze nk'iby'abandi nuko wongereyeho ibitabaho. Kandi mu bizaharurwa inzara z'interano ntizirimo, ariko si icyaha kwikorera isuku. Ntimukaza mwigira abakecuru muri abasore, ariko ubusore bwanyu ntibugatume muhararuka igitaramo ngo murangaze abantu. Muza musiga inzara muzishireho amabara, ariko nimugera mu ikanisa muhimbaze, mureke kwishima ubusa. Kandi nima mutizeye ko zikomeye muza muzisiga mu nzu, muze mutarame nijoro muzishireho mugiye ku isoko mugirina mugende muberewe. Hano si tuba twaje kureba amahuzu n'ibyo umuntu yambaye, tuba twaje gukora imirimo izabarwa. Cyo ni cyambere kabisa. Nimugire ngo nugutarama, agapi giterane, fellowship giterane, New Jerusalem giterane, wadi giterane, ibiterane bizagiraho bihagarara. Abayumbe bamwe bapfa abandi bavuke, abapasteri bamwe baje muri pension abandi bapfe, ariko nyuma ya byose amen ibintu byose bizaba kontabilize. Ibi mbivugiye iki? Kugira ngo ugire icyo ukora ukiriho. Umubwiriza yatanze izinama mbere yanje, yaravuze ngo uze wibuka umuremyi wawe ngo mu minsi y'ubusore bwawe. Bwana asifiwe. Iminsi mibi ngo itaraza, imyaka itaragera, ubwo uzaba uvuga uti sinejejwe nabyo. Amaboko ataratitira, umugongo utarunama, amenya atarakuka, imisaya itararuha, imbone zitarahuma, kujwigira kw'inyoni kutarabaho. Bwana asifiwe. Amen. Uze wibuka umuremyi wawe, ufite gutekereza ko ibintu byose bizabarwa. Abakristo bose bakuze bafite ibintu bizaharurwa. Hanyuma icyakabiri, amen, nyuma y'ibi hazabaho ibihembo. Nyuma y'ibihembo by'igitara, nyuma y'imibabaro yo mu isi, nyuma yo kuririmba tugasaraba, nyuma yo gusenga tukumva tubaye epuize, nyuma yo gukora ibiterane n'imisitari no kuvuga ubutumwa no kwihanganira imiryango no kurera abana no gukemura amakimbirane, ibintu byose bimaze guharurwa birunze, hazabaho ingororano, tuzahembwa. Ayo ni amakuru y'ukuri. Amen. Turazina ntiduhembwe, tukabwiriza ntiduhembwe, tugatarama tukarara mu masengesho mu mafungo ntitugira ibindi bihembo, ariko mu ijuru ukuri kw'abakristo
abazagera bazahemba, bazambara amakamba nk'inyenyeri, bazarabagirana. Ubundi abaririmbye bahaye babwiriza, soliste ntazava kuri sente, mikrofone zose sans fil zazifata abakobwa n'abahungu batari bishagasha kandi batasaraye, bakabekinga watera indirimbo gutya bakama bayakira ni nk'umunani. Tuza turirimba gutya amapepo yaragize ngo yinjira akamasohoka, abantu bari batuje bari mu ijambo bakamabereka uko tuba turi mu kazi gakomeye. Musubire mu ngo bazarabagirana kekanyos bazambikwa makamba y'inyenyeri. Subiremo bazarabagirana iteka ryose bazambikwa makamba y'inyenyeri. abo ni bande? Abo ni bande, ni bande n'abacunguwe n'amaraso ya Yesu. Subiremo abo ni bande? Abo ni bande, ni bande n'abacunguwe n'ubuntu bw'ubwo bizera. Nukuri kuriya nukuri. Nibazuka abakristo bakuze imirimo izabarwa bazahembwa. Amen. Amen. Choga ni icyaka biri hasigaye kimwe. Hasigaye kimwe nimara mvuge uriya mugani Yesu yavuze. Dukubita umukunga twicare. Ari kindi mwari murinze se? Mwari muza ndababwira ngo Matayo yari umurobyi yagize gute? Yanyuze Kaperinaumu se muri Kenya. Tuvuga nibyo twumva, bavuga nibyo bumva iwabo. Tubigireho ibyiza, twera imbuto. Nyuma y'ibi, amen. Amen. Imirimo izabarwa, guhembwa kuzabaho. Uzahemberwa no mu buzima busanzwe bwa hano mu isi. Iyo umuntu afite akazi gafite kontaro cyangwa amasezerano y'akazi yanditse cyangwa iri verbal, iyo ukwezi gushize arahembwa. Siko ntawosinya kontra itari mu gikacu umushahara azakorera. Ntawe abe n'utazi gusoma bamusomeye yovuga ngo numvishe ntaho bavuze ko bazompemba ndagumye muhira. Umuntu wese, umugabo umugore, umuto umukuru, wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, agakura akaja muri service, akaba muri activite zihesha Imana icubahiro, imirimo yose yakoreye mu isi izabarwa. Ikizakurikiraho azahembwa. Amen. Tuzahembwa, tuzambara amagarari. Hariho amakamba agenewe abantu banesheje isi. Amen. Mwuka yanjeho ndaririmba ngo dore mwami isi iraducunda, widukubita hirya no hino, ariko ngo kubwo urukundo rwawe tuzambuka mu gihugu neza, tuzavuga ngo urakaze Mana kudukura mu isi y'agahinda. Amen. Suku bizaguma tagahora gahanze, itorero rya Kristo rizazamura. Amen. Amen. Ukora imishinga tuyireke, dushingira abana tuzihorera, ntambara zibe zigire gute, ariko mwisho wa yote Kristo mwana wa Mungu atarudi, kandi nagaruka kila jambo, kila neno, kila tendo, buri kintu kizaharurwa, kandi nyuma yabo ni ibihembo. Uzahemberwa iki? Uzukora iki? Tuzahembwa duhereye ku mirimo yo mu rugo. Mama mundebe hano, abagore bose bagira ubwanza, mureke
ubwanza buragayitse muzamutera abantu urugambo kandi ibyo nabyo ijuru ryo bimenya. Abagore bose baza bateka bakereje mu byihorere. Imana izobabaza ukunda abana bageza bahunyiza mutarwaye mutagiye ku kazi mwaje kubagaburira mukabakubita ari mwebwe mwatinze kwarika mufite gaze mureke umuco mubi ibintu byose bizoharurwa. Kandi abantu bazahembwa. Timura claiming ukunda abagabo tuza tubahenderanye. Ariko ngiye kubavugira nubwo mutantumye. Ngiye kubavugira. Abagabo muraho. Yego. Duheze Imana icubahiro. Dufite abagabo bagihahaje abagore mwibanga muzoreke. Akumva yo mukubita ku buryo abantu batobimenya ariko nyine akabara kubise. Imirimo yose yimuhira izobarwa. Tukazo kwita umugore nta wundi ukoye. Mugiye kuguhakana se hari abantu bagikubitwa muri kino kinyejana. Mugaza mupfana abagore ubukene. Ukene ndibwo tumumunda ingo ningi zozana ubukiri. Gukora niko kuza kuzana ubukiri. Kare twabwiye abantu ndibaza basengera umugisha. Mukaza musengera umugisha. Ihameriza n'umugisha si ugusenga, ni ugukora. Niko bimeze. Imana izivuga ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yawe. Tukaza wuzuzwa ngo umugishuze. Imana yaguhaye umugisha ufite igituza kinini turarwara imisonga. Ushobora kwikorera ibintu uri mu kugamba abandi wicaye uhaye unywa soda bagusengerereye. Ngo wewe ntiwoja mu cyaro ko waje Kenya. No mu cyaro wojayo. Wojayo ukagira iminsi. Ntiwibe gusa iriya wagiye ukaza wohereza irasiyo. Kandi ukanezerwa ukavuga kundi mitwataramye we uririye. Tutanaguhaye link. Kuko iyo tugiye Imana yacu turayijana. Imana ga n'inkwiro tiboke bangwi hekere muri agape. Ukuko baruzuzwa iriya gidurayi. Imana ihabwa icubahiro. Imirimo izabarwa kandi tuzahembwa. Ndebera mugenzi wawe umubwire ngo se uzahemberwa iki? Izi nyigisho ntizigoye. Umuntu wese uzumva wese ni nako kwiza. Wanga abashitsi. Umugabo azatwerera ukarakara. Uzuhisha ifaranga zo mu nzu umwanya. Nawe wahisha umugore pine ya Mpesa. Nawe ndi woroshe. Content eyes. Umugabo umwe ngo yagiraga amafuti ngo agahisha umugore ifaranga. Si umugani yabayeho ngo bucara rwara araremba. Akaba ngo bari bamwishuye yageze atanga amafaranga yarambere. Bari bamusinyiye sheki. Ngo akazavuga ngo se ngo nyitange. Aha yaribwa ameze nabi. Umugore ahuke ga yari yamuhisha. Ubuse koko nyitange. Afisinye yanze kuyitanga. Abagabo bazabahisha ifaranga zo mu rugo. Mugira izindi ngo tutazi. Uzuhisha ubutunzi bw'imuhira. Uzobuvuga. Tutanga icacu. Tubwira amafaranga umugore amafaranga wungutse. Nayiki. Ngo ntukazunkorera kuri telefone.
umugore ntakaza gukorera kuri telefone muza murarana wowe na telefone niki gihenze muza mumenye ibintu muza muvuga ngo ndakwiyamye kuri telefone yawe iyo ufashe geto ukava imuhira ngo atamenye ifaranga ufite uzobaza utange telefone mwanyu ubone kuri banyogosenge ngo umuhungu ngo umugabo n'umwana wundi aho mwapatanya ari uwiwanyu n'uwundi si we wakunze gituma utakundanye mubi wanyu ngo n'umwana wundi ngo muza mumenye ubwenge binoga mwaje ni mwivire ariko urumva inama muri mu gutanga mwebwe ugende ariko ibyiki gihe nyine niko bimeze ngo nimukumva bavuga ngo ibintu byose ndakwibwira abahungu bubu nyine kuramusenyera ataragenda yishubije y'inkwano z'abandi kuramubwira ngo ntakumvikane ibintu byose bizabarwa kandi bizabarwa byose bizahemberwa amen kurakora ibiki uzahembesha wakoze iki ntabwo banamba tugifite nami Yesu waratsinze amen. Imana ikwiriye kugira ububasha igatsinda ikinyoma cyo mu rugo ikamara amakimbirane yo mu gihumba ikazana affection yo gukunda abana umwana ntakaza kuririra wapashije ari wewe wamubyaye tubizi ngo nagusanga mu ikanisa ukanyaraze ngo nasange nyina kuriwe inda wamuteye mwe nubundi kurihuzenza mu ikanisa ariko uwo mwana n'uwawe basimati umwana ndateye isoni icyaduha benshi kuko bashize bapfa kuriya mwana sayegera abagabo ni bande bamubyaye se abagabo nabegere umwana nakuje mu gatuza afite umugisha hari abana batazi base basigaranye se wabo batabakunda hari ibibazo umwana akeneye affection akeneye kukumva akagira difference hagati y'umufite n'utamufite mu gatuza kiwe akumerere neza habe nubwo yoza cyafuye mu maso niko wari umeze utaratangira kuza mu bantu wambaye ikirate ejo bundi imyate ntirashira kurarimba naho iwe yavukiye mu kizungu we bakuzaye bahingutse nta na rwembe rwo kugusharira none watwiyaririyeho umwana yavukiye muri maternity mu mujyi ruguru kurakanyaraza ngo ntakwegera n'uwawe ibintu byose bizoharurwa tuvuga icyanyuma twabatindiye nitumara dukurira Imana ubwatsi dutanga umwanya ibintu ntibizaharurwa gusa ibihembo ntibizatangwa gusa amen amen nyuma y'ibyo abantu bakoreye Imana neza tuzahabwa ubugingo buhoraho butagira malaria budafite abaopoza butari mu bukene ubugingo buhora tuzobaho iteka ryose tudashaje tutarwaye tutari separe tutagira baturega nasiyo zinidaceceka amasezerano ya Doha na Washington kazoba gihabwa agaciro cyangwa ngo asubirwemo dufite amahoro mu ijuru abantu batarwaye tabuhunzi mu ijuru tuzahabwa ubugingo buhora nyuma y'ibi siwezi mimi siwezi
kushinda mambo ya shetani, ukinifunza kupambana, nitashinda tena zaidi. Turi muri monde ya distraction, dufite ibintu bihaye biturangaza, bitubuza gukorera Imana kaho imirimo itazabarwa, bitubuza guha agaciro igihe ngo tucexploite tukibyaza umusaruro. Ni twebwe tugira ibitaramo byinshi, nubwo ibitaramo bizaba kontabilize, twagombye kumenya ko twotaramira naho tudateranye twese, tugataramira no mu kazi. Twigeze kugira periode aho abantu bamwe bageze babwira abagore ngo wicare mu rugo urera abana, tusohoke dakora imirimo yose, bamara bagapfa bagize imyaka 2 gusa mu kazi. Ubundi iyo wize ukaba umudesisi ariko ukaganira n'abagradiwe n'abalisansiye n'abafite masters n'abafite za PhD, uri umu AD, umugore wawe utazi kwandika amazina ye, ugomba kumwempawaringa akagira mind y'umujeturwa, akaba smart mu mutwe, kuko nta bandi bazomugupromotingira taho yatanze minerval kandi imyumvire ye, ta conference bazamutumiramo, ashoboye kugogoringa ngo ashaka amakuru. Mwiteho iki jambo ry'Imana rivuga no kuvuga ngo ukunde umugore. Amen. Ubane nawe nkaho wo musiga kandi ukamusigara umunyantege nke. Kwiyibutsa ibyo bituma umwigisha gukora, bituma umwigisha gusenga, bituma ushaka umurage hakiri kare, nugenda mbere ye azabona aho ahera, bene wanyu batazamuterateranywa ubunebwe bukamutsinda. Mugabo nagupromotinga tukaza wica amaso atarwaye, ngurengwe nguvuge ngo mumerewe neza. Uzusenga Imana uce bugufi, uvuge ngo ibintu byose bizaharurwa nyuma, ni ibihembo, ugira umugambi wo kwera imbuto. Amen. Bakristo bavandimwe, twasomye ijambo ry'Imana riratubwira ngo iminsi ya nyuma ngo bizamera nk'ibyo umuntu wari ugiye kuzindukira mu kindi gihugu. Amen. Ngo ahamagara abagaragu be, amen, abamurika ibintu byiwe, azana itaranto 8, umwe ngo amuhize, undi ngo amuhize, undi ngo amuhima. Bibiliya yavuze ngo nk'uko umuntu wese ashoboye. Imana ntizoguha ibyo udashoboye, kandi ntizokubarira ku byo udashoboye, ariko hari ico yaguhaye. Amen. Ngo amare kubibaha ngo arazinduka. Bibiliya ntizitubwira amezi y'amazi, izivuga gusa ngo iminsi myinshi ishize wabarago araza ngo abarana n'abagaragu ibyo yabasigiye. Amen. Iminsi yose y'amazi ntiyibagiwe ko yasize ubutunzi bwe abuhaye abantu. Ndagira ngo ngubwize ukuri, Imana ntiyibagiwe muri statistike y'ijuru, ntiza yibagirwa ko waremwe, ntiri no mu kukubara mu bapfuye ukiriho, irabizi kuriho. Yaguhaye ubwenge, yaguhaye amaboko yombi, yaguhaye amaguru, yaguhaye ururimi, yaguhaye amatwi, yaguhaye amaso. Uwo wose ni umutungo w'Imana, sinkazi wanyu. Amen. Buri kimwe
uzovuga icyo wagikoresheje. Abe n'ibitsure twarebye abantu tuzobisobanura. Shebuja wabo bagaragu ngo aragaruka abarana nabo ngo yari yarabasigiye. Uwo yahaye nyinshi araza neza amugera iruhande arabana aramubwira ati databuja burya uje kugenda waraduhamagaye gaturasezerana ukora mu isaho yawe usigira itoranto star ukigenda nama ndandaza burya ndadandaza kabona inyungu ndasevinga nkanaryaho ubugarutse zibaye 10. Bwana sifiwe. Shebuja aranezerwa sinzi nimba ari nkuko nezerewe ariko ni nkuko kwiwe ni nkuko yama mubwira ngo nuko mugaragu mwiza ukiranuka wakiranutse mu bintu bike nzakwegurira byinshi. Injira Bwana sifiwe, injira mu munezero wa shobuja ngo have wakabiri aritenga ati siwe ga wenyine nanje nari mpari wa munsi jewe wansigiye se wacu yagiye iburyo nje ibumoso nama nkubitinda hasi ndunguka mbaho sinapfuye sinarigita sinakuyeho telefone ugarutse zibaye zimwe ati nuko mugana gukiranuka wakiranutse muri bike injira mu munezero wa shobuja cyakirimarima kiraza nyuma birara gusa ticha introduce nkuko abandi bagize ticha rakivuga kuko hari ukuntu bagiranye cyama kivuga ngo namenye kuko uri umunyamwaka amutega amatwi ndetse ngo sinarekera gutyo menya ngo kuko uzusarura ngo aho utabibye ayi wawe indiscipline total kubwira chef ngo namenye kugoye uzuryibuza abandi mu maherere uri bandi wansigiye itaranti imwe ndatinya mbona kuzomerera nabi ndayihisha none ibyawe ngibi diskuru yamanagira aravuga ngo wamugaraga umubiwe wamunyabotewe ko wari uzi ko ndi umunyamwaga ko wari uzi ko saruraho ntabibye ndahunika ibyo itaranto yanje wayifatiye itaranto yanje ntiwari kuyihakana wa munsi ukayiha abanyabwenge badafite trauma nkiyo bakayidandaza ubusimba ngarutse ifite inyungu yayo wewe abwira abantu ngo ni muyimwake tiyena isingiriye muyimwake muyihe ufite 10 kuko abafite bazongererwa abadafite bazakwa nico bari bafite amaze ngo mumufate banguhuza amaboko mumufate mumukura habona mumukure mu muco mumute mu mwijima mumwohere agende ngo niho bazaririra bakahakenyera amenyo nyuma y'ibi hari abazazimirizwaho amatara. Imana iratuzi, Imana izi amazina yacu, Imana si umunyafurika, Imana izi ibyo ukora mu bantu n'ibyo ukora wiherereye. Ariko nyuma y'ibi ibintu bimaze kubarwa, raporo zimaze gutangwa, abantu benda kugororerwa, abatarakoreye Imana bazatabwa mu mwijima. Amakuru y'ukuri ibitaramo ntibizagumaho mu isi mbere ukiza kurakora iki dashoje sugu sarara sugu pasa makoti sugu tera makanzu sukuririmba amajwi asaraye nagororotse nyuma y'ibi abatarakoze bafite aho bazashirwa
kurakora iki mwene da? Ubuhunzi si excuse, ubuhunzi si impamvu y'igisobanuro cyo kudakorera Imana. Reka ngubwire ngo itaranto igereranywa n'umutahe na activite yose Imana iguheramo umugisha. Amen. Ibyo wayikora kurakora iki? Kurakontribuye iki mu murimo w'Imana? Sinzi kibaye hariya hirya ariko ngiye kwicara, ariko ndicara dusenze. Amen. Imirimo yose izabarwa. Hari abantu baza bakora bacecetse, batazi kuririmba, batazi kubyina, tuzogera iriya tugatangara. Baza banezerwa gusa, tibaza bahagarikira, tibaza babwiriza, tibazi no kubyina cyane, ariko bazi gukorera Imana mwibanga no mu bundi buryo. Amen. Umunsi umwe ripoti ziyaye zitanga, tuzahumirwa tubone bambaye amakamba. Bwana Yesu asifiwe. Kora uko wahawe, ariko uzi ko imirimo izabarwa. Ubwo ari uko bimeze, uve muri monde ya maonyesho kwiyereka abantu. Hari abakristo bicaye aho mikoro igera, agakreminga ngo ubwo ataje imbere ngo ntibamwubashe. Abari imbere sibo baza bakorera Imana, abayisobanukiwe nibo baza bayikorera. Wosobanukiwe wotanga amaturo menshi uraho, tutatanze turi hano. Ni ukuvuga ngo wisuzume, wisubiremo nka wa mwana w'ikirara wavuye imuhira nta cabaye, yamavuga ngo 8 ni kawaida mbivyanje ngende. Washike ngo aravyaya ngo bishiri, aja guhakwa mu ngurube ngo shebuja ntamwiteho cyane, akavuga ngo ingu yabona ku nusu y'irasyo ingurube zasize. Umunsi umwe ngo aragi ngo ariyumvira, aravuga tuwose ubiri muhira. Nashika ngabwira umusaza ngo sinkwiriye kuba umwana wawe, kubera ko nagucumuyeho ncumura no ku Mana yo mu ijuru, ariko abagaragu biwacu ntibaza barya izingurube zasize. Ungire umwe wo mu magaragu bawe ari kwisi ngo amubone iwe ndiyagira isoni zo kumukiki. Mukuru wiwe aravuga ataragarutse na roro y'ibintu waraje, none ko baravuga ngo bafete. Isaramubwira ati tipe buraza wawe yaje, yari yararigise none twamubonye ikibyibushe nico tumubage. Tiyagize isoni za abana barimo kwitwara nabi, bakanje ibihuru gatoya, ukamuvuga ngo ndakagaruke mu nzu, azogaruka n'icuma nijoro. Azogaruka n'icuma nijoro, kandi aho azoregera aho azoseruka niho azogitera. Ariko shebuje ise yamugiriye urukundo. Ni mwisuzume, ni mumenye ibyo muzamukora mu ikanisa. Muraba bebe spirituel bakeneye gushekererwa gusa no kubwira, bumva ko bakandamijwe ntaco bahaye bakora. Ni mukure. Amen. Mugere ku rwego rwo kwera imbuto, ni mukure muhishurirwa kuba isoko y'umugisha. Ibyanyu ntibizahomba. Nyuma y'ibi imirimo yose izabarwa. Nyuma y'ibi hariho ibihembo. Nyuma y'ibi hari ubugingo buhoraho. Imana ibaho umugisha. Tugiye gusenga. Tugiye gusengera ibintu bibiri n'icari. Abantu bihuta nuko twabwije. Fata abana musohoke buhoro, nidutangira gusenga. Nigeze gukora akazi k'ubuzamu, ndabarami tubize. Iyo nahagarikiraga igitaramo, akazi kago kuja kuri saa 12 kandi nari komanda, kandi nta wundi wakoreshaga foreign no kumenya kuko amaposta yose yabaye deployed. Kandi nari umurangi mu kazi n'abandi.
uvuga ngo wateye shotege abe nubwo twojana mu gitaramo twageza dusirimba gutya anegera nkavuga ngo uja ku station genda uha unezerwa nsiga hano uraguma ndaguhana nitugera kwa kandi nageza mbikora kandi nkaba nkoreye Imana ibyo nabyo bizobarwa nari narasinye ko nzokorana akazi discipline ariko iyo nanezerwaga mfite umuyobozi w'amakari utameze neza umukunga wageze ugera hagati ngakujya twagize gutya kareba ko mfite amayinite bamuhamagara muraho afande muraho ndahagera nkererewe ariko mbwiye birori ngo akoreshe foreign ta shortage mfite muri area yanjye ndahagera saa moya ntuyirenza oyaye ariko wanongeye iminota atuze saa 2 sawa ngagitarama ngakiranguza kanyura ahantu nkigurira isoda kazamuka buhoro buhoro nashika ku cyombo tinahageze akazi gapanze neza sawa komeza n'imodoka wibesha ngo twari kumwe mu gitaramo amasaha yawe wewe ndi wambwiye wazugiraga ngo twari tuzina ndagushikiye mu kwica akazi nigeze kuza mwivu seruka ku mugabo nayoboye igihe kirekire sanga abavandimwe biwe bagiye hanze umunsi umwe yakoze amakosa ndamuhana ararakara ngo buce ndamwigisha mwe amazangirira ne tazanita pastor azanita ngo wafande yangiriye ndabizi ko azabyumva ntimukica akazi ngo muratarama kandi ntimukareke gutarama ngo mufite akazi igitaramo kitubamo ntikiba ahantu ni muri twe uzugikungutira muri wewe wo kuzuzwa ugenda uje gutekera abana abagore batoye tugiye gusenga tugiye kubanga babyina Bwana asifiwe ubwo se mbabwiye nabira hari abantu batokumva iyi logique muzogende kumukutana uzokurikira wajeho abandi bantu